Zdravo ljudi, moje ime je Piflorosto i u ovom videu ću snimiti vlog sa utakmice Austrija-Srbija, to jest prijateljske utakmice koje budu igrale u okviru kvalifikacija za evropsko prvenstvo koje kreće za nedelju dana otprilike ili 2 nedelje, tako nešto. Ići ću busom, treba će mi 12 sati, ali nije ni bitno, hajde da vam pokažem šta sam spremio da čitam usput. Što se literature tiče, poneo sam najbolja literarna dela u istoriji čovečanstva, a to su japanski stripovi, to jest mange. Poneo sam Tokyo Ghoul i Attack on Titan, pored toga 2 Spider-Man stripa i 2 knjige. Jedna se zove 50 velikih ideja koje bi stvarno trebalo da znate, a druga je jedna Andrićeva novela, tako da imaću šta da radim u toku puta. 5 sati je ujutru, autobus kreće u 5:15, tako da idem na stanicu da ga čekam i vidimo se onda usput. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Uspeli smo, prešli smo granicu, nisam uspeo mnogo da čitam zato što sam spavao samo 3 sata i baš sam bio umoran, slušao sam muziku dosta, ali tu je kafa, tako da nakon toga ću nastaviti sa čitanjem, nadam se da ću uspeti nešto da pročitam i uskoro stižemo u Beč. Da, ovde smo napravili prvu pauzu, tako da lepo, kafe tu, tako da top. Stigli smo u Beč, putovali smo 12 sati otprilike, to je tačno 12 sati ja mislim. Nisam ništa jeo, jedva čekam, to jest jeo sam 3 sandviča, ali to je baš malo. Jedva čekam da pojedem nešto, spavao sam samo sat vremena i sad čekam brata od tetke da dođe da me pokupi, tako da jedva čekam da stigne, pošto pada i kiša ovde, ali sutra će biti lepo vreme kad bude bila utakmica. Stigao mi je brat od tetke, tako da sad ćemo valjda ići da pojedemo nešto ili tako nešto, pa se vidimo onda nakon toga. Ili ima kebab za usput? Ima. Dobro, eto, to ćemo uzeti verovatno. Evo je prva šetnja po Beču, kofer mi malo ludi, ali nema veze, polako, po kiši, bez kišobrana i osjećam se fantastično. Mokar sam do gole kože, ali nema veze, uzeli smo kebab, tako da hajde da vidim, pošto nisam 6 godina jeo kakav će to ukus biti. Tako da, Što ljuto ovo je kebab. Mnogo je dobar. Što ljuto. Ljuto, nisam. Brate, tetke se zaljutio skroz, tako da odličan je, nisam. Evo, drugi dan je danas je dan utakmice, malo je svežije, do duše ne pada kiša, odoh da uzem nešto da pojedem, pošto sam onako gladan dosta, ne želim kao juče da prođem da 8 sati gladujem, tako da vidimo se uskoro. Vreme je da odem do grada, hoću da pogledam neke stripove, mange, karte i tako dalje, nadam se da ću uspeti da se snađem sam. Objašnjeno mi je gde treba da idem, ali morat ću verovatno da pitam nekoga na ulici da mi objasni kako da stignem dotle gde treba, tako da jedva čekam da vidim šta imaju u ponudi od stripova, mangi i tako dalje. Gledajte koja divota, dakle sve ovde ima što treba, cene su pristupačne, tako da ova lampa izgleda fantastično, ovaj Luffyjev šešir. Evo ovdje ima još nekih stvari i fantastično. Završio sam sada sa kupovinom i kupio sam prva, ajde da kažem, 3 toma Zmajeve kugle kad je Goku bio mali na nemačkom i jedva čekam da pročitam, ali ću verovatno sačekati da to čitam usput kad se budem vraćao. Utakmicu, ali postoji još jedna stvar koju moram da uradim. Ovo već izgleda bolje. Idemo na utakmicu. Stigli smo ispred stadiona, sad ću da vam pokažem kako izgleda to, tako da samo trenutak. Kažeš za prognozu, brate, koliko će da bude? 2-1 Srbija. 2-1 Srbija. Ja kažem 1-1, ali bih volao da dobijemo. Utakmicu bez jednog osveženja, živeli. Stigli smo na stadion da vam pokažem kako ide. Idemo bre!
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my Za malo penal, već u 10. sekundi. Austrija, nažalost. Neće dmanu. Za malom Tadić da ga 2-1. Promaši ga. hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my Jedan rezultat, Strahinja Pavlović je dao gol. Rezultat je 2-1 u vremenu za Austriju, oni su bili dosta bolji u početku, ali smo preuzeli kontrolu posle, tako da nadam se da ćemo uspjeti da preokrenemo ili bar da izjednačimo, ali nadam se da ćemo dobiti na kraju 4-2 recimo. hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. Kraju utakmice izgubili smo 2-1, dobra borba bila, nema veze, valja ćemo bolje proći nego.
Hvala svima koji ste ostali do kraja, nadam se da ćemo na Evropskom prvenstvu bolje proći od ovoga. Ukoliko vam se sviđa ovaj video i ukoliko želite da radim još ovakvih stvari, like i subscribe, a mi se vidimo u narednom videu. Ćao!